بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد كشرحه بفون أرقم من واحد كافاني بفوتو كتيريش نوانا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى اسمه فلتكاي سيو فلتكون كمك إنكار کو في ميها جواك مي بابو کا بیان کرا فوا آیت تکاي ادي ගෙන්නව فوا එහෙනින් රිවායත අවගමන වාණී කියාව ಬಾಕಿ ಒತಿ ಮಿ ಬಾಬುನ್ ನೆರವೆ ಮಸ್ಸತಕ ಬೇಗತು ವಾಹಗದೆಕ್ ಫಾದಾತಕ ಬೇಗತು ವಾಹಗದೆಕ್ ಎಮ್ಮ ಫುರ್ತಮಾನ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫನಿ ವಿದಾವನಿ ಫೀಹಿ ಮಸಾಯಿಲ್ ಮಿ ಬಾಬುನ್ ಲಿಬೆ ಫಾದಾತ್ الأولى فرتمي عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى اسم فرتكاي සිවපුලතව තරෙන් කමක ඉන්කාර කොෆි මීහකි ඊමානුක අහලුවරෙන් තරෙන් වා මීහෙ නොක් අල්ලාහ් එකලංග සාත් ෆුල සාබිත් කරවා ෆානුත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාෆා ඉස්මු ෆුල නුත සිවපුලක ඉන්කාර කරුන් ඒ ඊමාන් කන් නෆී කරාකම දෙවනයි තෆ්සීර් ආයත රාද් රාද් සූරතුගේ ආයතයේ තෆ්සීර් අවමන ඉංගජයි سورة الرعد بتريس وناي وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. مي آياتك تفسير أو من بابك إس بيان غين غصاوني أي وهم يكفرون بالرحمن إبامهم رحمن كافرت الله إمام رحمن كافرون رحمان أي الله كصفة فله إما صفة فلان كافرون أي الله كافرون كمغا بيان كراف وهم يكفرون بالرحمن إما رحمان كافر إكم الله ومهم قبول كره إنما سكلانge إهنس اسم فل رحمان كرحمان كفرون أي إكلانge إيمان نومه كتيرة همينه كمكم غايفان. قل هو ربي لا إله إلا هو كليك فان ودال واشي أي تيمانge verras kalange لا إله إلا هو إكلانge بينوي حقوقين علوكم بيه إله كنوي عليه توكلت وإليه متاب ميالا وكيل قراني هميكني إكلانge حضرتش آدي رجوعون وني إكلانge حضرتش ميستكونge عملتا قبول كربا اورنگي توبه قبول كربا اورنگي نيمديون وفراتكي الله سبحانه وتعالى. اياتك تفسير اون بابو انگج. الثالثه تنبني ترك التحديث بما لا يفهم السامع. අඩුවා මීහා යනුවිස්නේ ෆද වාහක නොදෙක් එපද වාහකත දෙකුන් දූ කොල්ලුමුගේ වාහක මිතාංග බයාවෙන් ගෙජේ මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නවා ෆානි අලි ෆානුග ෆරාපුළු සහී බුඛාරි වාරද ෆා ඛබර විදාල වෆි සහීහ් අල් බුඛාරි قال علي حدث الناس بما يعرفون. අලි ෆාන් විදාල වේ මිස්තකුන්නා වාහක දක්කාෂේ එමිහුන්නක් එංගේනේ ෆද කංකවා බේවතු එමිහුන්න විස්නා ගනවේනේ ගොතුන් එමිහුන්න වාහක දක්කාෂ أتريدون أن يكذب الله ورسوله تبا إذني هي الله إله رسولا دوغو كرما موت دوغو كرهما أي ميهن نويسنة باوتك جواهك نوت ميهن كبودي حساب النفورا
baawategge waahakegge khabare diifiyam faharegga e nuwisne tiwe bay miho ekankan gabul nukurum natija ke wegen hingad eki mihunna min dehe ko deni eki mihun gaatu dakkan jeni eki warakkam waahak ei emmennaki ilmi qabilukan evvar bayno emmennaki mihun dakka waki darajege waahak e darajeka visne bayno emvima aammu mihunna mukhatab kura kurewma ilmi maidan takoga ilmi dirasa takoga ahlurinna waaga dekke daraja ei tafatu de daraje ge de waag mistaku mihaka mukhatab ka waaha dakkan mistaku necche bayan ko denama e ba me honna visnene fada daraje ge waaga dakka shemena no visnene fada waahake man kemige ilmi qabil kama maarifa netumuge sawbun emena no visnene baawatu waage emehunna anudakkash dakka fiyamu emihunnan e nuwishtumugo natijaakkom wegen hingaadane edin khabaren ei faharegga edin khabaraki qur'anu fennunge khabare wes sunnatun fennunge khabare wes emihunna eti nuwishtumuge natijaak vedane ekan qabul nukuro eirun emihunnaki gastuga nunas e tedu khabar dogukura baykkamuga wegen hingaada aturiduna ay yukazzab Allah wa rasuluhu Allah ilahu wa rasula dogu kureumat tibamihun edeni hey ei eche nuishnuga sobun e khabar dogu kurun ei natijak wegen gadan الرابعة هتروني ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر هترون بيان كرافوني mistakunnan emihunna nuwisne darajaga waahaga dekku manawefa manakurumge illataki inuwatege sababaki ei Allah ilahu rasula dogkurum kumga wegin hingadanetiye walau lam yata'ammadil munkir e inkar kura miha gastuga kura kamekkamga nuviyas eina hama gastuga Allah ilahu rasula dogkurum maqsad netas enen eche nuwishtumuge natija ka wegen hingaadane eche gabul nukurew ebima ekam mana kurawumge illataki mikam wes mi babuga bayam wegen hingech al khamisatu faswanai kalam ibn abbas liman istankara shay'an min dhalika wa annahu ahlakahu ibn abbas radiyallahu anhuma bayan kurawa basul Allah subhanahu wa ta'ala ge sifaful tawteren sifafulaka inkar ko fimiha evani halaku ge terega kan e wahake smitanga bayan wage hingejei ibn abbas radiyallahu anhuma inkar kurwa fani bay mehum hitu qur'an nuwata sunnatum bay khabar talibun ge mehum berwarikam hitu tere wade khushueterikam wade hennames emehun nuwisne baawtu gecchen awmayak emehun e gabul nukura wattara emehun ge moon furulale maneki bohurale anengat ema e horalon ei note gabun nukurum wattafali dekkun ei emihunge halaku kamga bayan kuraf wayahlakuna inda mutashabih maneki tashabuh note emihun nei nuishne baawtu echingasiyam ege terege emihun halaku wede egmaneke emihun magufuradi gelligen de eche emihun gabun nukurum ge sob embi mitage ibn abbas radiyallahu anhuma ge basul agumun engejje efada mihun evani halake geterega adekama ibn abbas radiyallahu anhuma inkar kurawwa fawaka me babu gesse bayaga hingech e baba hisabu nimmala wafani den oti fotoge 40 wana babu e babu fattawa fawani Allah subhanahu wa ta'ala ga ayatakum babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun an-nahl suratu ga addiyati mana mi ayatu bayan kurwa fawa manai ya'rifuna ni'matallah ebamihun Allah ge ni'mat denetibe thumma yunkirunaha den e ni'mattake ebamihu inkar kure wa aktharuhumul kafirun egiteren ginamihunaki kafirun mi babu mi wahage dakke ni man Allah ge ni'mattaka kufurum ge wahak nuwat ekalange devvi ni'mattaka engihure e niumettakuga ekalange fiwa ehim farattake bævari kurumuga wahak
huriya ni'mataki Allah devwa furi ni'mat ehem faratakun devwa furi ni'mat nek embi me kalange ekkon e ni'matuga ehem farate bævari kurum ei mitanga inkar kuraifa akamak adi ei tauhida fushurakam shirku getere gi mene kamage Allah ga ni'matuga ehem farate bævari kurumak e kalange huriya ni'matake devviru මේ ආයතුග බයන් කරවා ෆවා නියමතුග මුරාදුග මුෆස්සිරුන් තෆාතු වාහකත බයන් කරාෆේ බය මුෆස්සිරුන් ඒ නියමතුග මුරාදකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කමුගස් බයන් කරාෆ යعرفون නිඅමත අල්ලාහ් ثم ينكرون මානේ කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒක නියමතකි එබෑමෙ හුන්නන් ඒක ලෙග්ෆානෝයි හග්ගු නබියාක ඒගුම ෆෝගේ නියමත එමුන් කාෆරෝ ඉන්කාර බය මුෆස්සිරුන් ඒ තෆ්සීර් මි ගොත ගෙන්නවාෆ أنا ببيكون بدالو فانمت متاغا نعمتك مرادك وقال آخر بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله من سورتك الله سبحانه وتعالى نحن سورتك بيان كربا فاقينكنا نعمتك الله حضرة ونعمتك يميه انجيه رمي يميهم وأن الله هو المنعم عليهم بذلك إمامهن إنيمة الدب فراتك الله سبحانه وتعالى كإنجي تبمه ولكنهم ينكرون ذلك إنكم كبامه كما إنكار كرت فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم أديمهم هي كرت إنيمتك إميهم كابفان فراتون إميهم وارت كفاوا نيمتك أي مدلك كمغاويس أديهنين كمغاويس timamenge kuladanakamako nuwada timamenge kaabafanga mussandikawun timammen hodagen faawa tanawaskamai mudavarikan kamuga ebamehun hikuret ekamuke ei Allah ge niumettakka emehun nenge ekamuke niumen Allah nisbek kurumuge badaluga emihun ge kuladanakamun nuwata emihun ge ilmuge matin nuwata emihun ge kaabafanga faratun emihun na hame waruta gotun assawa libifawa niumettakkamuga ebamehun qabul kure ಎಂಬಿಮ ಬಯ ಮುಫಸ್ಸಿರು ವಿದಾಳುವೆ ಮಿತಾಗ ನಿಅಮತುಗ ಮುರಾದಕಿ ಕಾಫರುನ್ ಗಾತುಗ ತಿಬಾಮ ರಿಜುಗು ದೆವ್ವಾ ಫರಾತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಬುನಫಿಯಂ ಎಮಿಹುಂ ಬುನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಿಜುಗು ದೆವ್ವಡಿ ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಗವಾ ei qur'anu ga Allah taala bayan kura fe emihuಂ Allah iman ve kalang devi ni'mat emihuಂ qabul kura wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah kaleega faana ebamehunna suwalu kurwa fiyam tibam mufadde kak tehum buran Allah adi hin ayate wahi kur wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah urtakabe mufaddevi kum faratatto suwalu kurwa fiya ehum buran Allah etege de ufadde adi bayan ayatoga irai handai ecche insana kiyaman kurwa insanage khidmatu getege tilbi kum faraten he suwal ko fiyam Allah bune em Allah subhanahu wa ta'ala e niumetto gori farat takan iqrar umayako e niumette ke mihun kufuru agotaki summa yunkirunahu biqawlihim emihum migota bune ruziqna dhalika bi shafa'ati alihatina aharmennan e rizqu libuni aharmenge ilahunge shafa'at terikamuge sawbun mane ke mehun alakon kurang endiya budutakai hilatakai mi taketi emihun nattaka shafa'at terwiye ei emihun bonamun diye makka ga mushrikun budan alakon kuramun diyer bonamun diye mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa arme etegecche me alakon kurani etegecche armen Allah detere kuttan kura ecchi kam gawati ennuni armen ehen sobennete alakon kura emema නියමත දෙවනි වාරවෙස්සවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කම් බිමුංගස් ෆලවනි එකලාංගකම් අදිය සෙනුම් බොඩති බොඩති නියමත දෙව්වේ එකලාංගෙන් ගබූල් කුරුමා එකෝග ඒ නියමතන් එබෑමි හොන් එකලාංගෙ දෙව්වේ සවබෙක්කම ගෙමෙම මිදකෙනි එබෑමි හොන්ගේ ඉලාහුන් මොතෙමි හොන්ගේ අලවතිවා ෆරාත්තක් එමි හොන් නමද ෂෆාඅත් තරිවිය ෂෆාඅත් තරියුමකි මෙදුවරියක්කම ගා වියේ ඒ නියමතන් එමි හොන්න හෝදා දිනුමුග අල්ලාහ් තාලාගේ හදරතුග ඒ දන්නවෑගෙන් එතකෙති මෙදුවරි වෙගෙන් හෝදා දීෆුරි නියමත්තකේ ඒ අල්ලාහ්ගේ හදරතු
emvima e halatuga shiruke kurani e halatuga niyamettaka kufurawan faharaka bunafane Allah devi niyamettakkan qabul kurako wanya kobaya kufrakiyek Allah devi niyamettakkan qabul kurako wanya meduvariya bi ikhtiyar kurun nuwata eniyametta devumuga farate ge shafaat tarikam baarwa kam qabul kurun ei Allah qabul kurwana kamenno ei ekalaange qabul nukurwane baaelume ebbes warak ebbes niyamatege ekalaange ehem farata kaya ko baalu ekalaan qabule nukurwan ehem mitanga mi bay mufassirum mitanga Allah ge niyamatu ge wahakaga bayan kurwa fawa tafsirak يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الله جن يمتن يمون دانتيب إبامهم إن يمتك إنكار كره أدي إبامهم ترين جينا ميهن نكي كافر مي آيتك مرادك مصنف رحمه الله باي علمورين بسورتك فتوك عبارات فتوك متنك جنافه ودالو قال مجاهد مجاهد vidala faye mitanga meg muraduga maneki ayatuga maneki eniyumettaka inkar kura gotaki huwa qawlu ar-rajuli hadha mali warastuhu an abai miha bune mi aharenge mudale e muda aharen na libifawani aharenge kaaba faange warutain egmane ki Allah ge niyomekke engihure e kalange niyome zikru kurumen neti ekalaange niyamatu wa khandan kurumen nati hama ekani timannage muda timanne libifawati wartaveringe faratun libuno ecche gotuga en nispek kura kawanne eg mane ki ekalaange niyamettaka kufurume wa qala aun ibn abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kada ane beflage basfulage ennafani e niyamettaka kufuru wa gotaki emihum bunete laula fulanun lam yakun kada meena miheku nuinama meena echen nulibunihe meena miheku nuinama meena echen nulibuni one meena faada timanne ka nuihe meena mudale timanne ka nulibunihe ege sawbaki kowa meena miheku nuinama egmane ki timanne ge muda libumuge baraki nuwata devvi farataki meena mihege nuwata meena farataki enge bona ei ena miheku nuwi namaye bunaruga Allahu mi devvani meveni farate meveni miheku meveni wuzaraye meveni idaraye meveni masekkate meenaka men nuwi nama timanneka meena eche nulibuniye meenaka meene nuwihe ehembi mei niyumata inkar kurumuge terega niyumen Allahu fiwa ehem farataka nisbek kurumuge terega ilmorin bayan kurafe wa qala ibn qutayba yaquluna hadha bi shafa'ati alihatina ibn qutayba rahimahullah vidala fave emi bunay mitaketi aharun libuni armenge ilahunge shafa'atun ne kuring isse bayan kurdi fade eves niyumata kufur wa em farataka niyumata nisbe kuru وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بتانك دين جنوا فوني كوريك اسفديا حديث أغمن كيافو أني تبن إله بالاتوكن جترين باي ميهم مؤمنون غتوغا هندون وجي كوفيه أنبه كو كافرون غتوغا هندون كوفيه يعني كهندون مي ربه كافر وجه أنبه كو مؤمن وجه كوريك أغم بيان كوفان أي إيمانو غاهول ورينكموغا بيان كورا فاني الله غ فضلوانت وريكمون واره وهونه بني ميهم الله إيمان وجه adi waare wehuni miveni eveni nakategge sawbunne buni mihun timan ilaha kafarwe nakettaka iman wech ei waarege niyomen nakata nisbe kurim waarege niyomen nakata nisbe kurim allah kufurwe nakettaka iman bewahaka waare wehuni allah ge fallo antarikamune buni mihun allah iman wech mives e niyomate inkar kurumge terega بيان بفا حديث من بابك مصنف رحمه الله حديث إشارة كراف وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة من حديث بيان بهنجج من معناها كيت قرآن سنتك هيت باور واهكتك بيان بين أسوي الله كنيومتك كفر نوما والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به الله غفتاي إكلام النبي صلى الله عليه وسلم سنتك ekalaange niyamete ekalaange fiwa ehim farata ka nisbe kurmai e niyametoga ehim farata
එහෙම ෆරාත්තක බෑවරි කුරුන් එයි නුබෑවෙගෙන් වා කමෙක්කමුගා බොඩුවෙගෙන් වා උරදුමෙක්කමුගා බයාන් කුරවා ෆවේ එනියුමෙත්තකාය එහෙම ෆරාත්තක බෑවරිකෝ ශිරුක කුරුමකි قال بعض السلف اف ودالوني قال بعض السلف بايس سلفون علم ورين ودالو فاوي هو قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا يعني يومتك كفر وعنك غوتكي كفر وغوتكي ابامهم بونولي كانت الريح طيبة ميدو ور فهي دوهك ام وگenne ميهاور awgon men terege warak ginan kiya chikannege mi wafahiwa masbewa miyedu masbewuni evar rangolu kamunne miyedu masbewuni wahuri gotunne emvima kanati rihu tayyibatan wa war fahidu he ke medak wal mallahu hadiqan e masveriya anota kewolu miha nuniyam doniga e daturu kuranguri miha warak kuladana මීහෙ කෙනෙක් මණේක දෝණි දුවන් හොන්න හොංගාන කොන්න මීහයි ඒනේකි වරක් කුලදාන මේකේ මේන වරම් මොලේ ඒනගේ මොලකමුන්නේ මිහෙම් මිවි එවස් රාලෙවස් යනුජා නෝනියාව ඒ ෆහි දුවලීග ඒ ඒනාගේ මොලකම් කමක අබුණු ඒ ආගමන්තරේ වරගිනම් බේනුන් කුරා ඉබාරත් මේ බාවතුගේ ඉබාරත් එක්ක ඔය වරු හරිගොතුන් මස්බෙවම් වා නෝනියා මියනෙච්චක දිමාවීති මස්බෙවන වාක් මේ බාවත කන්තතේ කි අල්ලාහ් ආගමන මස්දෙව ඒකංකම අස්සබබත එකලාග මෙදෙරි කුරවා එහෙන්න මේ සබබක් ඒක නිස්බෙක් කොෆ දෙව්වි අස්ලු ෆරයන් හදාන්නත් තාලීමා එයි මේක නුබයික් එයි මේක ගෝක් එම්විමා මේ මස්බෙව මොගාවස් අදි මස්බානා දොස්තරතෝ ගාවස් අල්ලාහ් තාලා සවබත ලව්වාෆවේ දියවරු ගාවස් දෙහෙන් කන්තතෝ ගාවස් එන්නමස් ඒ දියවර nuwate musuma nuwate oyewara nuwate waajhe dimala eikaman e rizquge asasaki egota dewa gotan ecche bune fiyam aslu al mun'im aslu e fadlawantarikan devi faratuga matin zikur nukur wenna e handanattale farat em faratuge niyumen en isbe kurwen كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مفد عبارة بنولي مما هو جار على ألسنة كثير مي ورقنا ميهنگ دومتي ورقنا انت قراركم غلي مباوتوge بستبونه ule emi algon men warabboda samalwan je kankan algon men teren befulak vidalu dan timanne men adi ehem bunnyas timanne menge hituga onnani ehenne nune timanne men hituga we mas devvi Allah subhanahu wa ta'ala adi ehen niyumette wes devvi ekalange ehenas e nun algon mennaki tawhidu gahulu erwi algon menge bahunna algon men amalun aslu ni'mat debi farak faalwanje faa koranje tebe fun nengi wada ganwana nabiy sallallahu alaihi wasallam ariya makka ga mushrikun terem bayako as tin suwalege jawab hodam wegen as tenne me kay faana hadis korwe kama siratu ka mashhur riwayat me madama annare timan kale faana suwal to jawab debwana em vidalu weruga Allah iradu kurbiya ekade faana vidalu nuwuni ma Allah subhanahu wa ta'ala ekama ekale faana wahi medkendi gendi ekay faana ippuluge nonna anadotto Allah wahi baba nulevesti monna khabar dene mes ekay faana ippulu gonna nam ilaw wahi baba labba fiyamu e khabar debwana wa genna mes ekay faana mes em vidalu nuwuni ma mes qur'anu ge kitabu ai ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله خليك فان بدار نواشه ما دام تمن مينك من القرآن إلا أن يشاء الله الله إرادة كربيا منوي هم أقول من ترى ورقنا من بودا تمن هيتوغوته ඒක එවහන් ඉපුලක මාබෝනා දෙයිත ඔන්නට කම ඒ ඉන්කාර කරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එම් විදාලවේ එම් අල්ගොන් men gi tawhid gahul warin dulun aamuko men dakka wahakaga teregaves mi bawatuga ibarataka waraboda samaluwan je Allah e niumatto wari faravima e faratuge nam folo e faratan niuman nispekurun den wari kankan ei asbabu ta lavani wesam Allah subhanahu wa taala kita duwahuto hama ebuna rangalu va hutta ebuna rangalu evaru hutta ebuna rangalu captain hutta evs mah nubana evvarma bodati hadisata dimawegen annani
asluege zaatuga ei sabu kom vejjam hama ewa hunna komme duuk ewa hunna komme duuk hama e odiduvon hunna kewolomiha hunna komme duahaku e mahachi bevenjenu beru furun huriya sauben oti furiyama fa ena e masbenu mun kam buni saubutan huri ekamugo mahennu ebbe ehma allah devwa rizqu e rizqu ekalaange nisbe korjeni faaragga salgon men ge molokan nuata algon menge ilmu ko nuata algon men danna datun ei niyumet nisbe korjeni sauben khasoko masrene ki wara foniko igala waage dakkat ආම්මකොන් වර ගිනන් මස්සරිකන් අහුල වරෙන්නගේ එමිහුන්ගේ මොලකමයි එමිහුන්ගේ දතුමයි එමිහුන්ගේ හොරේ තජරිබා එමිහුන්ගේ මස්සරිකන්ගේ ඒ දෙවවා නියමෙත්තෝ අසාස්කම වර ගිනන් අල්ලාහ්ගේ ස්තුෆුල් zikr නුකරේ වර ගිනන් ෆොනි වාහක දක්කාබේ මස්සරිකන් අහුල වරෙන්නකි අලගොන් මෙන් තිර වර ගිනකම මස්සරිකම නිම්පද කංකම අලගොන් මෙන් රක්කා තිර වංජෙන් ජේගේ බාබකි සමියා ගොලේ බාබේ මේ බාබු ගෙන්නවා මස්සත විදාල ෆවනි لبي فائدة وتريق الأولى فرطة مسألة كي فرطة فائدة كي تفسير معرفة النعمة وإنكارها إسدي بيان كرايتك نعمتك مرادك كباك ما نعمة إنكار كرمك واقعي كباك إس بيان مهنجش كباك نعمتك هذه كباك كون غوتك كن نعمتك مه إنكار كرن ما ديوانا الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير දෙවන ෆෑදායකි මීහුන්ගේ දූමතින් වරක් ගිනයන් තකුරාරුවා බාවෙ බාවතුගේ ඉබාරත්තක් එබ්බස් කාල කමකානුලා වරක් ගින මීහුන්ගේ දූමතින් මිබාවතුගේ නියමත කුෆුරුම්ගේ ඉබාරත්ත තකුරාරුවාක එම එකන් පාවුන සමාලවංච අල් මුන්යිම් නියමත් දෙවි අස්ලු ෆරාත් උමතින් අබදු මල්ගුණ හදා කරන ජෙන එකවක අලගොන් මෙන් ලදුගනගෙන් නොවන එකන් අලගොන් මෙන්න බොඩකමක වෙගෙන් නොවා الثالثة تمنعي تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة ميغوتم بنوي واقعي ميغوتم بنوي إبارة أي نعمة إنكار كرون كموغا علموري نندب وافاو نونيام آياتوغا أي نعمة إنكار كرون كم بيان كراف أي نموغا إيواها جن وافاو أي أرغون من كار ميهوك أهافي أمبران كالي الله دب نعمة إنكار كروني هي تين تبرون إنبران نونك ekam qur'anu ga anwata e qur'anu ga ayatu ge tafsir ga ilmu ring e nandevwa fa oti egota bune bas ei niyumata inkar kurum ge terega himene kamek emei nurakka terika الرابعه hatar wanai ijtima' ad-diddain fil qalbi idikolu deeti hituga jamanum ge wak maneki niyumata shukr kurma qabul kurma inkar kurma deeti ei idikolu deeti නියමතක ඉන්කාර කරා මිහයි ශුක්‍ර කරා මිහෙක්කම ගන්නවන් ඒ වාහක ස්මිතාංග බයම් වගෙන් ගෙච්ච හිතුග හීදිකොළ දේති ජමාමුවක් එෆෝ ගෙන්නවා ෆෝනි සාලි සෙවණ බාබේ බාබ සවුන් කියාලාන බාබ قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون البقره بابس ونا باනේ ෆයිතිබාමෙන් අල්ලාහ එකුග අන්දාදුන් බලා නුගන්නාෂ් अंदादुम माने कि अल्लाह इफ़्फ़दहम फरात के नोत एकलांगे आयक बावरी कुरे फरात के तिबा में हूं नुनगाश व अंतुम तअलमुन तिबा में हूं देने देने तिबे मितांगा निद्दुग मुराद कुरिंबे सागमोन बयान वे हिंगजे एकी फिलावल दगुवा निद्दुग मुराद की अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिवा अहम फरात एकलांगे इफ़्फ़दहम एकलांगे बावरी कुरो ए बुदुकम गाविस adi hilakam gaawes adi alokon kurwe ehem faraat ekkam gaawes adi shafaat teriwa faraat ekkam qabul kuriyas noniya ebehun faraatum balawarikamai musibat durkodde faraat ekkam ga qabul kurikam gaawinama sen kom faraat ki allah ku baawari kura andadunge terega himene faraat ek mitaga al andaduge maanaga ibn abbas radiyallahu anhuma ga basul musannif rahimahullah fatwa gennawa fa vidaloi qala ibn abbas fil ayah mi ayatu ke tafsir ko Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma vidala fawe al andadu huwa ash-shirku al andadu ay shirke akhfa min dabib an-naml ala safatin sawda fi dhulmati al-layl ay shirka ki ay kanu andiri reetakuga kalu oman hilege matiga hiremunda hinige fiyolotaka vureves කවිවෙගෙන් වා එච්චෙක් එවරු ගෙච්චෙව්ස් අල්ලාහ එක්කොන් අන්දාදුන් ගොතුග
belewe shirku al khafi wanghana ifawa shirku ge terein ehawara foru ifawa kankam wes Allah ayku andadun gotuga himenegin gade em egmane ki hame ek ni shirku ki Allah fiwa em farataka sajida kurme none ege kavikamai ege kudikan ege nurakkaterikam bayan kurafani kalufoy re rega kalu hila matiga hini ehire hirumuga harakattaka buras kavi vegem wa shiruku ga amalut ei dekkun terikam kam gavis adi kurin awun bayan kuri fadem beenun kure ibarattaka bastakam gavina mes ema shirukage warab bodan awum rakkater wanje ai tauhidai warab bodak algon men tahqiq kurun jenech wa huwa an taqul ei mifadaim bunume wallahi wa hayataka ya fulan Allah gandi buname adi kalege hayak gandi buname Allah ekkon ehim faraten ena huwaga bawari kuran bay meun bay mujtama otoga huwa kan ule gotin aneka molukuruma aneka mak kuruma enaga hayag enaga umur enaga ritikan enaga mak enaga mativerikan gandi huwa ku fan bay meun nabi sallallahu alaihi wasallam gandi wes huwa ku wan nabi waragina me buna misuru me buna waragina wan nabi ya gandi huwa Allah fi wahim farata gandi huwa ku ne shirku amal wa hayati atimannage hayati mannage diri hurum timannage haya gandi bunam wa taqulu laula kulaybatu hadha la atana al-lusus nuni mifadaim bunume me bayin ibarat ibn abbas radiyallahu anhu magenna nuni ena bunani meena mihegge faaren oy kutta nennama la atana al-lusus aharmenna lususun aharmenna hamen ahe ei fere mihu wakkam kuramiun aharmenna hame nufori saubaki meena mihegge harasatan oy hashifar veriye karnod batta fona kutta onna utume e meenage salamatu asasaki mika meena qabul kur e mei ebe salega uddevegen wana kamennu meena miheku nennama timanna salamaten nuwi he meena ecche mitanga nennama timanna menge dos duvwali he Allah ekam kam mederu kur me kalange meena kam timammen salame man Allah meduri kurvi meena faratik ei algon bonanje got meena faraten nednam timanna salamaten nuwane hen algon bonegen nuwan walaula albattu fi ad-dari la atana lusus geega asdunita nennama lusus aharmen jahagati lusus me keni fere miu albattu ei asdunya ki esor menne ki regano geega tibe fekkala kiriyawa sechchegi hinye vejjam gom fatta asdunit gom feri mai ekala ranga biluwen geeveri mi hayge komma sechche gona ay komma sechchege hileme vejje ehsam feri ena hela embe mai yoti ena salame bana magu ferif ena bunani esor men nennama aharmenna me magu fere mi hunga saharmenge samanata gendiya nun Allah subhanahu wa ta'ala em himayat kurakka tirkur wa qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha Allah wa shi'ta adi miha enaga ekuriya buna bunu Allah kalaya irada kurevi gotek irada Allah em farate bar kur wa qawlu ar-rajuli lawla Allah wa fulan hame gotu miha buna bunu meveni miha Allah ay meveni farataka nuwanama Allah ay meveni farataka nuwanama timanna salamaten nuwihe Allah ay kohem farate bawari kuran la taj'al fiha fulanan ehma vidalwani e fulanu egitire nuganna Allah ekam medu nukurawinama timanne ek nulibuni he ehm bunash e fulan etara nuwaddar Allah hada kulluhu bihi shirkun mihuriya echi ei mihuriya bawatuga bastakaki Allah ekko kurave shirkuga amalek rawahu ibn abi hatim mi khabar riwa kurawani ibn abi hatim rahimahullah ya isam algon men filawal kurkullani rat kurawiya dengan rega mi bawatuga warabbara basta musannif rahimahullah gennafe algonum ge dirigulum ge waram muhim mi bawatuga ibarat hukum tawum negungai mi bawatuga ibaratai kudi shirku ge terein himenigen da kankan ekankam algon men durwe rakkatir wanjena hada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh